Yema Ghana for akwa ba na Africa sebo no emu enchiremu enie. Na utu mirika sa anu anu wahia yen ewo yen Facebook no eso. Eye DLFM 106.9. Kasebo no emu enchiremu enie. Yesha nsam na se ana ye ko kanda. Ye ko banda muma banda eno no eye kuro ba ko a ewo krachi inchumuru mense no emu. Ewo woti mantamu. Na bet se na wotwe miensa enie. Ana yensem drone Kingsley Mamore wodi ama ne bobi ebra yen ne nyina no enesa brantie bi a wonya emfinhia no aduanan emienu 42 years a wo ye okuani edi ayensa kaye eye Anas Ibrahim wono ekiremu a wono ankasa na yire a wone no afafuru a ka akrabi na oba na wo no menteme ho ase asi wo montem ama abrantie atimi afa sekan atwitwa na yire no a ye di videos ne pictures ekiremu na kire se eye arehusem ye papapa na no na posifo eche no no wode ni kopie mu ewo court a enu a anatemu na ababa we tomontre eso na Dambai Circuit Court ekwa asetena no wopani a wotena da mu se judge no eye his ana Osman Abdul Hakim wode atodwa akyerem sa brantie no esamboni a wodi enti wonkonkoda afiase emfinhia makomako aduonu mienu 22 years na woba obesu nyansa asemu emu nkyeremu miekwa homaso yi na yensem twroni a woyekofa bai wokofa asansem ye eba ye wono ana asa di akire wo bodwuma brutal ne din ade Kingsley Mamore ewa homaso na naken ana ma na frɛ no akora ma han ejoso na onam te sen o nyankopon de acha yen o wadama enkomo a wodi abayi enu akoto de atemu na ba boyemu nkomo kakra enra eye Dambai Circuit Court eye judgment no ebaye na kefe ni munsanka bi chefiada ana court no betina but enra na ababi fun ye munse court no betina eye enranda enra ye kwebio ni sa samna chance na omusha samna se eye Dambai District Court ema obudi asamono eye den reminding the crazy prison and actually omudi ni ebaye esa reminding to the police custody last week Friday and a prosecutor or no and a prosecutor Anas Ibrahim editor just say omusha se dia samono mu edru etina the umbe yan say almost party case out of the district court na omo edia kokopie mu ewo circuit court ampa but the more for no etu ema said the prosecutor non esre no ebamu and rather you could be mu ewo circuit court no prosecutor no esa representing in some if it is said there some say happy ya we take the more address no betting by just some go to team abedu and rather no eho ena yedi infoni mi kire said there on one kasa na yere adiza anaso no opera no editor odemo for his ana Osman Abdul Hakim eti papa no ehwe Anas said the original adaka mu na ohwe pictures no kum said the wapra on one kasa na yere open for busum enson ba pinfo ena obisan say and then ena efi na dwemu na papa no picture ma bra na original adaka mu kire mu a sada na on the 28th May 2024 DLFM na 106.9 okwefu mo yana dwen so obekọ akoto a oba no bade oba no adua ninkatie ento okopi oba no so no oba no aduane so ontana na ondidi ono ka che oba no senya dia obedi aduane no ena oba no ekache ono anase no sento no opanu kwa na so pese obedi aduane no ena so wami anfa na nani beba no so na nigere no edua na odu wo form na yedua nkete no edia po na pampamo o then about obeshan na just ma me say kuku dua no edi bona batan ento hono no na nisu dure no enti client no grana na na nisu betete no na just o ja ma me enti wa ye boni afun court ni ankopo na o so say obunsam na mana basa enti o chipma enya dia obetini akadibia do enti court no final is this onkonko de fiase 22 years ago the kind to jam million Ken jina so kakra ma yan wo ba ye Facebook no so a Abrantie Anas Ibrahim Abrantie Ibrahim ana mepacho ada aposifo ede natemu nkrata ahye ne nsam a wo hye aposifo mienu ntemu a ede na kura se we no afiase anom de no enamun Ken o ahoma no so hello Ken
Yemi ana homa no ate atom nanso ye beda na se amanebo ne nyina no watimi e de amaye ya wo ba ye Facebook no eso Abrante Anas Ibrahim ana enu a wobra court no ka se won kodam emfinhia aduonu emieno no ye de ne ekura akirese na temu won krata Kwadwo okon o se okon nyina wo sunko na baby e che ma adwen kakra ne se wo se na ni ba ne ho so no matwitwa na yere no ho na mente ase o de kwasha bonsam wani ba ho so wo sesen se honhom ntwa sekan se honhom ntumi nkrankrante entwa nipa mente ase se honhom me se unum se mera me yeso pani no honhom adwuma ye bia honhom be na nkwase ni aba se honhom pa betam nkrante atwitwa wo battery ndo otumu sade no we no entokwa na afono no enti sade emra ne se no emra ne ni sade etie goma na ye timu no se emra ne ye adwuma anka se be obi fa nkrante ana se eniyama yetum didi awu anka obadwe hu ye sa we rekra yemfom so oba na ho den yesen wanyemfom so okra mpo na list ubetimi kra pa ne hye mpo na nya nkrante se obetwe wo yere so oba wone nete oba wanyema nya bosome nson aden 7 months pregnancy wese makwachi na afuom atwitwa na ebeku no we na that your friend say last na ye lunch DL at your friend say daddy at 60 no so obeka ya me kan ofia ha se me yo ba anka wo me ngo ifiri say me do me ho pa na bema wo yem hyehyew so oba fa afuru bo so me makoma nson wo yem kura hyehyew ma no enye kukuda atwenkrante e de esi oba no so nsan nwena abofra na oda ne yem no ho kura mpo nka ho o kai report no a ebra na wo twitwa maame ne wafuom ho no na ne target ne se obetwa kwara na woda yefunu mo no oyi ne kura fro enti oyese wo twa maame na furu so anu wodna pampem ayeden age enu ntina woman no uhwe video na pampem nyina de apa no ehu yede ne kono wo so uhwe ne mabaka se watafre demrekutu unim demrekutu Kwadwo presi hallelujah to aso na open masem ye to akase bo no so ane mo mfamra mo e wo fimfi matanum ne yenkopie mo kasoa kumbe na ho de kasoa de ade eche na asamfufura mpie ho a ye chinte no asamfufura nya pie honom ne no kasoa kumbe no e wo pekuma eye crispo electoral area eno no wa hutu senya east municipality nem na enkra beto de ye kase bopono so e kiremu a abayo o maden awa bofra kete ade politin bag aje kira bofra no ho ekogya ndi atu sukuu bia mpotem honom e wo ndra numre no nsianim na se nipa no kodi sa sabi enyamra nsem we nom na de se mpotem honom e kiremu a chese omama ne ba me ho so no mo se bibi e hye politin bag nem na abayo bi ota esiesie mpotem honom ande aprapra na oye ho adwumanti ogusu prasa na okohu se politin bag bi da honom na obo maden no fa politin bag na de koto eye dustbin nim se ne eja eye kakra na odi bia ka na okwakwahye okotwa jadi atum na okwakwahye eye bola no na emire kura kɔ na abayo se da bi de aduro ne emna so se bola na otumi kwakwahye na wonimu se sa na politin bag na ye de abeto school se school ni dan na nim ho no na abofra ene ye de politin bag na tete no de abeto se impotem ho no munti abofra na se amame ba moden edija ediko to politin bag ni mo hija ne sa omode ahye nwura na ba bia aduro no wa hunu se ahye akofom ti osa kofa wofra be guso mo duru ho no no kohwe politin ni mu a yeni abofra kete na jazani o hye politin bag mejai ase no kra jasa nya arahu se mo asika so ne potem no nya se mikuma kana ba Facebook no so DLFM 106.9 video ne da so a wo ba obenya bi na wahwa ahomete pa na owura ba ko na ne tua de esi nya ne dindi Abdul Al Hassan Razak obama de ani sam trafo kasa na otem se omususu se nipa kra ode sa abafra kete a wo no foforo no ebetu mpotem ho no mo no enya de ofri mpotem je se enya de obia wo foforo mpotem ni sent mususu se obi a wo firi chichichi baabi na ode abofra no ebeto ho no se be ya chesalam bura enya de be hu na kira kwan na ogemra ni semtrefo kasaye emu kiremu nie ko be 2:30 to 3 ho no mo na me hu sa manfo ye didi wa bonte na me pie ya mo kire me se obi na ase wa wo na ode akwala na akoto bola so na according to obi no mo so no ade ne esie no mo hu ye free wi anu seroba na etitire da ho before I say gel no so be fa wura no ko hia ebe hu se akwala na ehye nwura dum asi ho ase wa chechire te se bola se obi twam na ode bola esi obi fitire no etimi esi normal etimi esi nti ono so wa assume se the same thing na obi a chechire bola ade asi ni fitire nti ono so wa fa bola no ekwa kwahye no wan bia nhwe se de na ehye mu
nti adeɛ no ɛhye no ɛna wabɛsesa another ball a wɔde kɔgu so nti before ɔkɔnna rɔba no ahye deda expose ɛyɛ akwadaa no dead body no saa na incident na ɛsiɛ bɛma yɛnyɛ nhu obiara yɛ yan suspect obiara nso saa ɛtoto fam ayɛ amanfo a wɔwɔ surrounding no nyinaa obiara nso ɛto ɛba ha no mo na ɛkyerɛ sɛ the way a yɛyɛ suspect no sade no ɛsi wɔ akyire na nipa no ɛchange location na de ɛbɛto ha ɛnhyɛ dɛ ɛnyɛ aha na incident na ɛyɛ dɛn ɛhyɛ dɛ ɛsi yɛ that's nipa no firi another location ɛna ɔde adeɛ no ɛbɛsi ha no mo ɛni a wuti yɛ ɛyɛ dansini a na ni tua deɛ si yɛ gyina ne den ɛde Abdul Alhassan Razak dende ɛna wɔte yɛ no ɛno akyi ɛna unit committee chairman ɛde ma Opekuma Kripo City electoral area ɛyɛ Honorable Cisse ɔno so kyerɛ mu sɛ esi amekese no official no bɔmɔden akɔbɔ Kaswa division ɛyɛ command police atena yɛ na mane mesi amekese nhwehwɛmu ahyase a ɛkɔ so fa saa sensɛm no ɛho me call police station me call report here as me call reporting obviously the way me kasano is like I'm not the person who see what's happened, so I have to come back to call the lady who swept the place and pick the person as a baller to where they burn him to the police station so that she will make the statement before they come and pick the dead body. So that's what we are now up to now. So I'm waiting for the woman to come out and we'll go to the police station. It's disgusting to see. As a human being, this child can be a future leader, can be a president, he can be an MP, he can be a assemblyman, he can be one of the engineers in Ghana who can control the whole world. But this is how it happened. Any AOT a unit committee chairman or Opekuma, Kripo City electoral area, Honorable Cisse Nene, and I would say, Yanoko, the free and put him hands over Banuno. Kaswa is a dear che. Na yantin sembi say ana esa de anche you. Kaswa. One Kaswa de am say a different planet cry. Honey Republic. Kaswa Republic. Kaswa Republic. Attend ho cry. Just say. Omo Muslim Madagascar. Na dia pan ba you trim say mawo. Now to me hwe no krampo na. E so de politin back to chira bofa no kwatotwe ne keke. Enti na kire se girl na wo kwa kwahye ball no. One de wonim se e bia enwura ne da ho. Ana wafa kwato gem. Ana ball na hia na rubber na ntie hu se se nipa na hyem. Okunim se nkra ha no ho. Edu ba bia won se sa ball no kaya ball afo no. Obi kwatu mi kofa obi agya nan na odi abetum potem ba bi. Enti mpempi no obi esesa ball asa na hura no hu. Aya no mpese obi fichiri ma obi bia mu kura hwa de kure hu. Because we call some alias bia etasi ho pa. Enti aya na me ye sure say girl no na nani ba na ho so na hwehwe mu di yanka obi hu. But when you say bia ball of so you say ball and ball and da ho no akohye e na we nso de nipa nso de mu odu kakra ze bia me nim kwan e ba so ama esi sa but nipa o yes ana wanya de so otumi wo na odi abofra keto ahye politin bag mu je se mla yes ne kra na abofra na ewu dada se wontimi hwa kwada no a ebra nwumra dai na ko won na kra abo ho ban ayi apostle Okwajeman o se Ghana ha no mai tie enya bo nwumra 7 pede wote ya na me boy na ko me po adwuma na be kwa mi mpote we yewre suisi bese me ko to abaya kitikiti bi pa akobrane ayire ne pete ewurade nyamna me wura usei oho no okon kodom ye nto akase ebo no so ye to akase ebo no so a na ye ko eye afrawo border no eso eno ewo Ketu South Kropon no emu ewo Framantam na video bi aben tomonte so a Ghana fo na nya bi ahwe pa na ye nso ye de bi eba betre ye tiefo ni nyina no ene sese o video no emu a immigration officers a wonom ewo afrawo border ha no wo mu kitekita tuo be se enan ana wo ma to ade ahye wo baba akoso a we boni benkum na we ya boni nifa na we ya twa nase na we ya pa no sum kire se ebro no de we ne kan se brutality ankasa na video ni pie montre so no aya we ho sem enam so ema MP a wono wo potem ho eya onabo abla jifa gomashi wode nsam na ba bepiem ewo emrahye badwafie na busuan ba in Facebook no so a se wonya video ni bi hwe ya bra be bi wate na we de ani da ho eye clear ewurade wo be hwe prison officers makoma 9 ana we pa wo ba na sum oba wo frantoma wo we pa na sum na we yatwa na se na we ya pa na sum na officer konachi no abepem wo ba kokko no ewurade nyankopon Christ na broni be da ye we bibifo ya ne be we na ebusu video ni pie montre so no ana MP a wono ana ne mpasua so sa asem we asie no ne din e de onabo abla jifa gomashi
wade nsɛm na bepiem ɛwɔ parliament na ne nsɛm a waka nyina no ɛne sɛ na sɛ wɔnte ase die ntia ansɛ ɛyɛ security personnel no wɔnom ato ɛde asi ne mpɛsua sofoɔ so a wɔn ɛboro wɔnom ɛwɔ afrawo bɔda hɔ no mofiri sɛ wohwɛ awuraba no kora no a wanyɛ bɔne wɔyɛ obi a anim ne sɛ wɔno wɔtɔn kube ɛyɛ awuraba no wɔtɔn kube na wɔde kube no aba abɛto baabi a wɔtɔn no ana wɔkɔfia akɔ akɔdwadeɛ na no ana immigration officers no kyerɛ saa denti ana saa brɛ no ɔba no kita sekan na wɔsɛ mikita sekan sɛ kube no a metɔn no sɛ bio yɛmfa pasoɔ na ɛbɔ enti sɛ mikita sekan a bɔne bɛɛ na mayɛ ɛno ani ana wokyerɛ mu a kyerɛ sɛ wɔn ato asi awuraba no so a wɔn aboro no a kyerɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa yi o na akɔpie wɔ parliament na momientie sɛnea ɛboro no na esi kɔ so etuo kura toyɛ momientie de kɔ so no kakra DLFM 106.9. Enti ebusuya wotie ne yakoso no a ege no ana atie mu saa no wo tie mu firi se immigration officers mrantia kentra wam etuo sensa wonom ho na we bone benkum na we ya bone nifa na me ya show say the otwa video no krasa nkomu hu na nkom bebo no saa say security officers no dodo no an wo mo share uniform no saa no a wo mo ntija ikrom ha ana behwe de wo mo ye obi yiri o ebro na we se tuo ikura mpoto ne kum obi ananka mo ye dan ya wurade na asam no nanu a onabo ablajifa gomashi obepie mu wa parliament no wode atuja na wo kirim se de ekoso no se mpanimfo antu ho anamon na se ensunsuanso papa bi ama na satemu papa bi ama ebeye hu ama asojafo ne aposifo ne immigration fo ya womu hoi pa for womi constituency omune me mindful no ntawantawa no doso na last one ama enemy statement no was about abaye bi otoku bi obie ni no area mu say kube noto na kube so de sekana echa na say wode ne kube na akoto omo border na wi abe dwaria we didi wi afi no kota ne dwa ho aye migration for ne sadai na wode sekai enam ofa ma no se me fama mo na me de medwuma enu eni na memma kintin kamienu etusi abaye so na ono so share no say obenye comedian na I have to fight for my life. It's on no people no. This is getting out of hand. Yamrano constitution no or ma to me as police or ma to me as soldier no ma to me as immigration officer na fire ni omnyina yamma to me bi na menye so say to me bi ama ho kwan say obi ya ade a enya bono eni ayeti yeyi Ketu South MP ne din e de honorable Abla Jifa Gomashi won na de sanse mu ebetu dwa e wo parliament ya enra e ho koye nkomodie na nuachi no ana kane majority leader awoye MP e wo so ame honorable Oseche Mensa Bonso so de ye e wo parliament ana wotim se Mr Speaker ade no a ye immigration officers no aye no ye condemnable wo se ko condemn na ye subatan tan ye ni kwase so kura enu nti animu ya no parliament no entonsa enfenfre interior minister honorable Henry Cote na wo meyi nsam no emfase bio awudi sam ni mfeni mu asem a officers ada na die no honorable Oseche Mensa Bonso parliament enra
Nisemnie. This is a clip that's been shown to us. We are not seized of the entire facts surrounding this. And that is why I will hasten to condemn, notwithstanding what our eyes have held, certainly cannot be good for us as Ghanaians. Which is why, Mr. Speaker, I agree entirely with you that we should summon the minister responsible for Nigeria here to give us an account or a report of what he did as occasion is. And then the House, if we are not convinced or persuaded by what the minister comes to tell us, can take the matter to another level. And here you a former majority leader, Honorable Oseche Mensa Bonsu, and then no answer to Ghana, what no to Mubiano. Nana no see yepe ana achamehne our Ghanaian parliament. A right Honorable Aban Kingsford so mana backben. One also there to Ghana watch them say ana more canodia. Mekura me hwe bi no e me bufu e me time enu nti busu me ne that also aduonu enkro 29th July parliament no ebeto nsa e dia frɛ Henry Court interior minister na waba beyi ensem bia no de akire parliament die enti a officers no wo mayesa emu nsem nie by communicating the statement and the audiovisual to the Minister of Interior and calling on him to take immediate action and report back to this House not later than the 29th of July 2024. Enti anyway so wo my Ghana ya chia mehene a wo Ghana ya mena se bedwafie right honorable Aban Kingsford so mana bagben wo chirem se 29th of this month no wono beto nsa e dia frɛ interior minister na wadi enyia no abre parliament Kwadwo okun wa hwe video ni bi ma hwepa na kru ha se no okun be bia yeduro se o man Ghana no se betena kru mu ha se ni yankasa yetemamufo no na yedetumi ahye obi nse no no nya hobambo ekomu adwuma na ode ne pebe ye de opa me e ma tete firi se ohwe nkra na e ba na so oba na woton kube na ba ya wanya kukuduro we kan mema kura adwuma e na oba na nya kukuduro no woton kube unim se kube nse de tie bia na ye se kan ye de bebo kube no tisaba ni kita se kan ye boda no so kra na okon oba wei dia pa na obetimi aya anu nti no be mamu a ekita tuatututuo wosoro etwa ne nembofom mementiase o se bia wade se kan na kwa koyeku mentiase o ka se kroma ye chenkofo bi omkita etapo toewa ne knife so mo de sa ne ma ne kwa koyeku o kai oh adai he bebe yaduri se o man no okon ye besre ye security services no o manyune timamufo no ho enya bibia na mbato ahye nipa so apapa no sumo oba obi yire no no dia pa na oba we waye nhwehwemu pa e wan nsem ni mu no ni nyina ma ide nanso no anya hwe kwa no ye obi yire sefom so kwa na wafoma wo immigration officers na wono kwamoboro 5 yeti muntu menche no se waye bibi kura anya na monche ne fane sika ni mu fane police station kadem bebusa ne se oba we mpo se waye bibia enya e warranted this kind of assault and brutality ana dabi enti se mama nkantina nwuram mukitatuo se oba no watwa Yesu Kristo ti kura no a ti ekwe se ade ne fa so nie mutumi bu no oba besia etwa ne namu hwefom die pa na moja ha we ye nyi obi adi womo interdict obi a nti eba ne sa no a ai womo be ya na this is the first time wa am mrantie adi nsemu na ti sa ni okun esida ye nyi obi adi wo krom ha ye besre IGP George Dampare akufu ye besre na dan ho ba mo nsem no eya mo na mo ye mpanifo my Ghana ye ka ho ba mo nsem na dan kwa akufu ado wo na ye commander wo ka wono mo ho ye besre ada se mu fo obi adwuma na adwuma na mo hwe de oye no eni adwuma ne hye ne bo abira munyina di eso munyina di sanko fo wani mo mutu san na mo no hwehwe mu wie na sense ne ba bonten se ga ewe no onya mfumusu obi a ye se mu yi o munyina di mpa ba bi kwate na firi se wei o mu deserve so me ya ho bambofo se party chairman aso abrantie nsa de na ko ra security services mu a odi nsem hu na be da pam no se ho na asem ne hye ase firi no eja ena wo hwa krati do mo de pa obi kura so nkonko hura mu a ho na nsem ne hye ase firi nti se ye njai san na mo fo na se bi etu na ni ma bi se ya na ye behu no kurum ha mo mu di bonne no de bia Roberts eto hye nipa so bobi no mutuo o mu ntumi nche won timamuni a oton kube otumi ekotwe ne mu atofoma papa no sum keke enye ba ku adanti a okura sekan na kube ne de na ye de bo ebia paso
Ya mama ni nya adwuma okuruma ani ma bi wa ye me okwa de ba bia me time. Kwadwo to aso. Oko yenko ya nimu a. O mama me bukura fukura. Na yakwa ya nimu ani yenko ngo wura mo. E wa mrahye badwam. Na dom kuma mrahye badwam me kire minority caucus in parliament o makasa. O ma twere krata tentente akoma eye Ghana Police Service for so monye krata yi. No mo to abo asenhwe mu din no mo kenkan ni ye pefiri se o ma wa made abo mutiri mu pose. Wodon baba ye o ye chenchenchenche. E de atia Dr. NS Addison. Ona ye governor Edema Bank of Ghana free se ni dwumadie bia odie no. Enso ni kura no nya no nko an no susu se onfa ni dibere fanto na mamu no. Two deputies amokan ho ebo de chidom do mo susu fo dwumadie. Enfa to honom. Na krata we no chese yade akrato matwa ntententi we nkokoma ye Greater Accra Regional Police Command. Na eye Mahama Yarga ono ye mahebadwani ejina mu Edema Boko Central ono no twira krata ntententi de koma eye Accra Greater Accra Regional Police Command se wanye everyone money atnasa abapo ahunu say NS Dr. Addison ne modern bono ense ni kura ba kwatena eye my Ghana yemba Ghana se sukura bia eye kubata no ba kwada no vizandu madie bia wodie no enya de so ani yekura na krata ni se mu say Mr. Ayarga echiremu a maleti kokos na atnasa adwene wahunu say dwumadie bia governor Edema Bank of Ghana eti no enso ani ni send one modern akopiemu obanga ni mo no makwakoye oye chire free say de mo ye no anytime pa no mo echiremu a Yankopon ya aduma jese gisa unsabu suma ye woni de toso aduasa eye brad ma moden ase oye kire na se anopa no nwotwe o ma kwahye ase ewo eye obra sport eno wo jese ne kwame nkruma sakrin potemo no asha se oye kire ne sa akokọ wiemu ewo anumre eye no nsia no mbewie oye kire no ono mu kire ma obra sport no ewo kwame nkruma sakon be sha ase eye oye kire mu wiemu mfa wiemu ho moden asa anante sa akofemu awadabraka akokọpiemu ewo Kingsway ene ekopiemu Kingsway dia the Coco Board Potemo, no Massa, so I yet any video for the Munina. Ever go PM Bank of Ghana headquarters one. Oh no, yet Chernoka Kwesi, a ye. No much them, never would be how Munti and send to Martinase. I don't know who say who been here so may yet no ABN say. What am I doing who say, what shall you may dear beer? O Penia or your governor Edema Bank of Ghana or to Dr. NS Addison A2 say. O Martina who say about Madden AC at Naya for Fro. Edema Bank of Ghana, our region Potemo, which say, eh. Nasana Mate. O manga sika sema na dia ye ni o man ye sika sema na ya basa dwadie po nkoso ye pesika de bebe enwuma Ghana mebrenya bia ya na monye sika afro na Ghana ye sika ko bata na say Bank of Ghana yanka se bebe esi eda na kura nya dada enya de atete apansam de ye hu hia pa na be hia say ye san kwasi atana fofare ma Bank of Ghana senti no wodo ma ka ya ne baba we no wabo trimu po say sana mana wotu no obeja nti no mbamode akoye o ye kire se betimi yaboa na ono wankasa Dr. NS Addison no eye Bank of Ghana se ono no eye governor no obesi form afin so nipa me na mo kana ho moye na be de akire form so besi form na timi yaboa na sa na motu no matimi agye free se o manga na se ye timo no ye nya sika e de bo man ho bra na nya de ehia ni se emfa sika enkosi Bank of Ghana foforo emfa ma wo no na mutirem se ade kura hye o mo ne se sika $270 million sika we betimi abie nyima Ghana ade hye nya bia ye matem sika sem no kwakosi eye New Bank of Ghana omuchire ma sika we ni ade betimi aboni senti omunya sa na mo na omutu no sin crowd wa efri minority caucus in parliament aso ye ba de kase ba wie ye bo akire e de amanye na tiefo ye nto awia pram to break kase bo no so fa message ne bra yen e wo ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 ye beti bra kenkan ne nyina nso ne adase ye nkwa santemantam wan enra ana NPP wo so na manyuko no wonum etwahye amu se romanfo ekosi efunu e wa santemantam a ene Dr. Matthew Opoku Prempe napo ye bo ni dinsa running mate no ye koyina kira mansan na wobra mpanifo eda adwumadie na die no na ebra so se Matthew Opoku Prempe napo wo to nanum tuo se pay na enu ade wo to ne mprensa pay na hot ne Gaza ene Baghdad from papere so to ne wo to bullet yankasa awrade a na wobra napo wo kasa no ana wo kire mu se wo de Ghana to ensanie ni a nasa woko Ghana bakwasemu a efiti 1957 akwa amenkroma eje wo maisi hono mo se yemfa ahodie man no a wode abane nyina tototo ho a kyese aban ba ko a waye mpuntudwuma ebi maada kwa amenkroma krampo ma eye mampani ekufuado na se de osika na nsem no asa Ghana fo no bi kyerese heu napo waje wo nokwa se de obesi akasa an mokwa menkroma no na sansa mo kan no ana Ghana fo kire se na po wedie adabra ka ne yesi umu ade yeso ya hantan na wedi aburu so otom
se wutimi kasa mmokwa menkroma no na se bio wokani a wokasa na wokatwi no woka kankasa na se obebie wano akasa mmokwa menkroma no a na se bio atamdidie kakra egwom na wobra napo eka asasem no ene ehia nkwanhia Ghanafo ne bia wobre ne pa na ansa na momie ntie se de napo wosika ne nsam a enei ehia nkwanhia no Ghana ha ya chechi Ghana abakosoma President Kufo no retirement but to be sack case we say a free say chechi Ghana from 1957 ebe cadet the president bia wa Ghana chen na do da Kufo me say a free 1957 bakana mo fa mo kwa mkruba no mo fa mo bia di wa ba di mampania I think Ghana call a name China Nadu Dankwa Akufuado. Me can say, the Jawa, the Jano, no, of us why, you know, it's in the Jahan. Yamba, you see 2008, the BCBO. Chama would be kind of make us so. The Bayer Young, Sana Nadu Bakwa, Adako, not 7 January. What's so on in your Katoba of your son? Maybe nearby. And not that the Chovia. And the Jampa. Na enidie no enio enti asemu anapo editu dwa no enie na asemu we beto montre so na hu behia se ye ne Dr. Matthew Opoku Prempe napo ne camp ebedi nkomo ne busa asemu a wakan ade achiye wono no ho ana na wapani a wono anekasa edema Dr. Matthew Opoku Prempe eye fifi buafo na ye busa na asemu na wo chirem se asemu a napo kan no Ghana fo ni bi ene nsem trofo ne agina no asi bone firi se wo ya sa antoto ho no a enfum so be ya na waye. It was only a reference to the fact that because he doesn't consider say a memoir President Kwadwo any a memoir former President Muhammad Buhari. You cannot compare. Don't you want to change any? Don't you should have the meaning of it? A crow so see a cocra. And if there is any comparison, that's when you have to say any way I shall. And if you are not coming, then you need to now so if you push the conversation, so the Nkuma cry, and the Nkuma ye want a baby, and come on contest about you. Or contest about John Mahama and the and in fact, Dr. Prempe is a running. And you should take it from the banner. The person you know no book like mine. Or me and a year minister of education, so education, and that of Professor Gina no book like mine at the Ministry of Education. I said American, where you are fucking okay, and that's why really are news and what media no among of follow because we spoke for quite some time. Enti fifi buafo na akasa yi wo se ensam wa napo kan no ensam trofo ana ya magana fo hu ne se napo wankasa yie twi kasa o mokwa me nkroma no twi kasa Kwadwo de meba aka baako JDM de wa ha na abusua ye ra fifi buafo anu asi na no si ye no ana kanema mpani John Dramani Mahama edi na no atomu bie na wo kirem se na wo napo woni NPP aban ene mamamu amubuyi se mu probi edi aye comparison a na osagefo Dr. Kwame Nkrumah na sebio aban akọ aban aba wono NDC ene kanema mpani John Dramani Mahama achievement a wono mo wo e wo Ghana ha yi NPP fo mo men ho ba bia na nkampese osagefo Dr. Kwame Nkrumah na sa asemu a NPP fo atena sidi amanapo aka no sa no ayatamdidie kese e de ma osagefo Dr. Kwame Nkrumah eni kwa se wo men yesososo kanema mpani John Dramani Mahama ebo aye shey nyina ye diso we are the best government Nkrumah po mate sa abanfo we mo de mo ho to Nkrumah was a visionary and ne besinne wo de kodum akosom go hwese e benya light o oman mu ha meanwhile 1965 and Nkrumah biesa akosom bodam e besinne it is the bulwark of our power supply in this country and ne wo de si motorway no na hwese obi betimi akobebi wo Ghana ha Tama habo Nkrumah na si and then Kataman habo niwa could we have imported items into this country Kotoka airport Nkrumah na si you dare not compare yourself to Nkrumah. Don't try. Ezu, mo pese mo ye comparison na. Mo de ma mo fan ko Nkrumah so. Mahama o heya. Ezu fan ko Kufo so. Ata me sen fan ko ne so. Mahama o heya.
enti kanema mpane John Dramani Mahama anu atene nkan no se wo pe obi mpo edna ye comparison wa hey we enkwachiri na me Mahama me na megyina ha yi me kura wontimi mfa ho compare me ewo eba amamuo mu ana mpo kura no se eba development infrastructure wo men te eba ne sen ana altimi ka se kwa me nkuruma adwo nko ye no ane se na me ya emu nsam eno no na Doris Chum ana wase the news is loud and clear ewo nsawam dobro ana wase wo fuo wofa ono wofa as mo baabia na when it is coming it is doing na just say eba na yo DJ Opaidemo Felix was wo tie kasebo no edi free swame ana wase in fact Dr. Mahmoud Baumia has chosen the right running mate pa na po ana ono so wo bom na nin na asamobia ousu wase too bad and also the other na Anita entry and what says this is so sad and a teacher constitution with the free was say what has Napo done wrong that he needs to apologize to CPP and was in Naponia Bonibia waka na amankwa Cynthia and I was Eurade assemble kure na Pedro wa Madina Cruz was a Casabona Demo Life, Indianapolis, Kumasi Town so, Casban Junction, was it DLFM, number 1, yet I say, Anna Anita Bim, was a Lord, please, show us mercy. Why? Na we life, edify da command, yet I say, papa, na nequia moabuate de baby, or the number dear, na kwame na acidity, would the free I have watching share, and was it obedient obefa opportunity way so, now watch your mind, you yet I say, anyone cheer. Now, my man for her fantastic Wilberforce was say it is a disgrace to Napo to say that the NPP government has performed better than Dr. Kwame Nkrumah. It is shame and insult. And also what they be teacher Kwadwo Makandada. Mame emphasis ha. Na Brapani Charles Mante and also DLFM 106.9, the only source of relevant news shared to all Americans, no size. Yada sepa say we need Donald Trump and in nananom take as a bon ebie. Nyamenko so enhira mo e wosoro ho na onka mo ho yada wase. Na Queen Arthur was say I am watching you live Edifree North Kanishi DLFM. This man is not right. Nanado can never be compared to Dr. Kwame Nkrumah. Nowadays Ghana politicians they don't know how to speak at all. And nowadays in Pua, Acho, Yanka to Apenswa, na Hansen Diodu, and was it good afternoon, Wako, and Okogyeabour Sammy. Was it thank you very much for your good work done for Mother Ghana. You see, nowadays, our ladies, they cannot stay when one man, stay with one man. You, Brofonia Mumunda Hamamwate, and yes, Aramo Hamagain, and Uradina Gopon. Ye, Apakai GH. Latest from the world of sports. Ye jina so agya boanfo nkra to ye ba. Apakan ni si ho no. Emu nsama ye ma. Makwantu ho nsam eye medadwen. Nanso me yansam tro ne nti. Menya adagye ye hwehwemu. Ekohu Sunday Sam's consult. Na wonom nti ende metimi ko metimi ba. Menya abre ne adagye ekenkan ye. Eye investigations about womo. Ana me hu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom ewo track records. Madansi die nie. Ma me nintro. Sunday Sam's consult edi Britia webi. Ebeje wo visa ama won. Se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9.
Ebusia mayen sama wa ha ema wa kwa bamfambla DL 106.9 FM kasafie so ene ukwada ewia pram to bre kase bo so mrewedu se yesin konya na gudie mo so no ensam atwagu ayaboabo no no ebusia yede besomo Ghana de wa ena nkrofo nkroso de latest ene exclusives no yaboabo ani nyina no a enawie yede eba besomo wo somfo enawie eye me ayesu ano de share Ocran the Blessed King Ebusian tentam so a yensha nsem na asem fama de yensha se emfam fi Ghana mrante esi akan ewa amanone na wonim se nche bia no 2024-2025 season no ebesha se entimeno kase team sawodo no ahye ahomboabo ase na upie nwa amanone a Ghana mrante awodo o ma start any teams ahye ahomboabo ase na yensha se e Spain bobo kwa friend Athletic Club Bilbao omo akache na wana Black Stars of Ghana yen striker Inaki Williams esinakan meno kase endra washe preseason ase with bobo kwa friend Athletic Club Bilbao yero wonsam edema yembe piemu ewo my ye friend England na West Ham United o makache na Mohamed Kudus esinakan edema West Ham United meno kase ono so start preseason with bobo kwa ye friend West Ham United yero komo edia tuenim wo England wano Jordan Ayew esinakan edema Crystal Palace bobo no meno kase ono so ashe preseason ase edi amabobo ko efe ne Crystal Palace yedi unkomo edi achro enewie ewo kase boy so na nyame aduma memory day be on the 13th day of July 2024 ewo Japan no the Black Queens of Ghana and Japan man national team no ewo international women's friendly game bia yedi boy ni nandra and a Black Queens touch down ewo Japan meno kase ene omayo first training ewo Kanazawa omo prepare na memeda omo ne Japan man national team no edisa game no edia bosso na Grace Asantewa player edema Black Queens of Ghana o se sa friendly game na omo ne oman ye friend Japan ekwakobo no ebeboa Black Queens rebuilding na omo ye no afenso ebe take him to the higher level o se Japan we are nyina no ye rank him 7th omo sanso qualify ekobo Olympic Games Paris France enti se wo nyo oman bi say na one omo ba kire so omo ye great team enti ebebo omo na bibia koye ede amam we ene nsema Grace Asantewa de atudwa ye de amao na Kumasi Asante Kotoko o meja players mako aduonu mienu kwan enti eso omo sign bi ebegum na me no kase omo confirm omo third official signing ya brantia ye fani Yimano entry na oye former midfielder edema Great Olympics ndey we ram Kotoko akache akwa sign 3 years contract eri ama Kumasi Asante Kotoko ye de wonsam eri ama na after brantia ne signing the contract we no eno ne Kotoko edi nkomo nsem odi tudwa no o chemo se class bebre na na epe no so mesi akan emfa mom na mom no one ne management etena se atwetwe nkomo no eno mu se Kotoko na ya right place se obetumi akosi akan ena nde wadwane Kotoko o se fiti ne nkola brem nyina no na ne niswade unu ni so besi akan edi ama Kotoko na finally se niswade unu no etumi abema ye de nkomo edi atowanim Nurudin Yusuf defender edi ma Kotoko o se oye committed so besi akan edi ama Kotoko na anytime bia obenya akwenya ejina game abo edi ama Kotoko no o give ne best we ne nsema Nurudin Yusuf enso edi atudwa yedi ama na Razak Kasim midfielder edema Great Olympics na brante ne wonsensem akoyebubruja yeti senko Kotoko ani sa de no close na mom endra na Heart of Folk inso ewrema o ma hijack de na ne ayeti ene sa brante no na dwese se de on Kotoko biem obesina kan de ma has enkomotwetwe no eguso ekoso na be ya Heart of Folk ene brante friend Razak Kasim ebe rechi agreement na wabebesina kan edema Heart of Folk ye don komo ede atowanim na ura has team no ma problem kese ba ko pa omo no omo goalkeeping department onyama enkoye ni ametini so officially no Heart of Folk submit bid ama Accra Lions goalkeeper your friend Andrews Owusu no Heart of Folk bid akoso mu hia brante no enkomotwetwe ekoso between Heart of Folk and Accra Lions sika Accra Lions ebeje and offense Heart of Folk and brante friend Andrews Owusu etwetwe nkomo years of contract on person mo de ma no
ene ni sika asɛm no enkomatwetwa ne guso ekoso se bibia totodi ndia abrante FN Andrews Owusu eba be sinaka ede ama Heart of Oak yedon komo ede ato anim na makano on several occasions ede acho say Nations LC players mienu Asamoah Boateng na free or striker and a Michael Ewua Mensah a defender. Heart of Oak any Nations FC agree and I'm ranting on my personal term agree na mrante mienu in there officially on by medicals area my house pass nyano ever sign 2 years contract not officially no baba players area my Heart of Oak made on come area to anim eno Samoah Boateng na free and Michael Ewua Mensah and one seminal no Heart of Oak media ma akache left back friend Fatao Sulemana no and come guswa ekoso Heart of Oak episode fa Blantia your friend Fatao Sulemana na obesina kan edemauma yede won komo edi atuanim na summer test 1996 na omo midfielder bi your friend Yimano Kayeke officially no wadrene Tanzania club your friend Siginda Black Stars 3 years contract and Yimano Kayeke akwa sign edi amoma yede won komo edi atuanim nti Ghana players no ebi ko Rwanda na ebi ko Tanzania ene Afghanistan ni adia ende Yimano Kayeke enso ewrem wa Tanzania akwasan ede ama Siginda Black Stars yede won sam ede emao na bofo akwata no goalkeeper ya friend Yimano Kobi abrante onimbo chibruta ne mono ewosro na deal no close ende bibia atutum bofo akwata no ene bebia ni Gold Stars agree sika omobeje no maka bibia wie na Yimano Kobi anope ya wa touchdown bebia ni akoye ni medicals na wa sign 3 years contract edi ama boboku ya friend bebia ni Gold Stars na wa kwada atrem edi ama ma yede won komo edi atuanim na brante friend Saka Dauda captain edi ama bofo akwata no na brante team se tuagu ni subruta kotoko epeno Nations FC epeno bebia ni Gold Stars epeno ni amete ene se bofo akwata no si obi nton na akokọ bede kwa enti uye team wo Ghana na opa brante friend Saka Dauda dia ebo o metwa no 200,000 Ghana cedi enka ni titisika no 2 billion na uye team na wa manone dia ende ebeboro we ni nsema efi bofo akwata ro akachi eba ye de won sam edemao yamfa fie sam ni nsinia money tew e nkrofon close wa manone dia Euros 2024 eguso ekoso Germany na me ne okase semi final ena yedu endra semi final game bako etodwa o ma ye friend Spain omoche France ebo meka poli mienu emo timu bako na Brantia ye friend Lami Yama ene Dani Olmo na 2 goals no edema Spain ena Brantia ye friend Randall Kolo Muani eti kanumba kon edema Maya ye friend France enti me no okase Spain a qualify akopie mu finals of this year's Euros na when you 5th time kobo Euros final 1964 1984 2008 2012 and 2024 5th time kobo finals ni yede won komo edi atu anim na 7 p.m. ewo Okogyeabour stadium anani je pa Signal Iduna Park ewo Germany no referee Felix Zwaza ofi Germany na kwakodi sa game no Netherlands any o my FN England and this game no ebuani big game by all standard enye game ketwa na eba so wa wo be hye no na won so ko final na oni Spain akoba ya don some editu anim Copa America no 1 game semi final todwa imrachia Argentina Canada ebo mekami no mantumante Julian Alvarez and Messi and ebo 2 goals na Argentina so no akopie mo finals of this year's Copa America na yebona ya don some editu anim na nyame adoma ahimrachi ebo dumienu Kenya Uruguay enso and Colombia at the second semi-final game no at the ebebweni I don't some at the atu animanya some ketwa na Messi esineniaje say once again no or the Argentina kopie mu another final omo kwakobo Olivier Giroud no ye striker at the France national team no officially Olivier Giroud are retired from the French national team 137 games or 57 goals or the World Cup bako and UEFA Nations League or je bako Olivier Giroud na all-time top scorer edema French national team no with 57 goals and 1 no na Okogyeabour stadium awani je bako Sukuru Sarakuru stadium Jose Mourinho na coach edema sa team no Fenerbahce officially omone El Ali omo Saudi Arabia agree
Alan Saint Maxim ekosi akan ede ama Jose Moreno ene ni team na ye de won sam ede ato ani mabusu anyina we so na video mun sam aye de ba ne yam fancy edi ameje so no eya Yesu ano de share Upper Kanjih the Blessed King Isaka wa Shaman Washington wosi utie kaseboy maminchiao endewe over to you Okon. Sukulu Sarakurukuru Sports Stadium. Yes, our Turkey. Ana Signal Indica. Iduna. Ayo. Signal Iduna. Mate. Na Inkranika se Iduna eyensembe. Na do you know a botanical name wana? Mean to me who baby crom because mango ni botanical name Magnifera Indica. Oh, okay. And think yakosano pa. By your player be a friend Ivan Indica. Or boy is Roma of Ivory Coast. Oh no, a dear nema midi amango nti a walk can no de Indica and okay. DLFM 106.9. On say Croatia, South Korea and North Korea for no. Say ya wuwa a honey and 2D papa. O ma me ejina na chia. Akura no wojina bia wo tenua. Na wa to milk don't try. Nti dede be ye na dia to akwada. Nti ne frɛ South Korea for no shin kren hon kron kwen radia yeah so there's a kojo sabese me yare omudi ni bidie hu defam ben enti apakan GH ya da se na Richard ahwe o message ni wa ha pa ya da se papa no say we dey na po waka more than the obetimi awe woni me say gamele de message by gamele tifa so nwumre ajo henu abedin sem hu ankyere mo via na medre me ona ana no so dey abai ana akpelema Moses kwaku nso ya da se pa wo say Apollonia news ne dem wo ho enti Kofi Taylor ana dia ko Facebook no eso Kofi Salakurukuru ana wo hye hai ana ye ko ye na kinkan for so ye mienu edia mejeso ye gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran Minister for Penia oh sorry ba anointing edwame Nhyiraba Kwadwo Sammy B